Gezond eten hoeft niet duur te zijn. Nyango sontu na abifudiri, baikoni na baikoni. Hey, tidak minanga syahitsa de ini na kukuru. Makandra wekena pujaso fume kwansani. Sawa dusha, woduan sweet sani nanga papaya. And dati na papaya chutney. Okay, luku. Papaya na wansani de igebroken furu. U alamala sabing. If alepi alasma enyaming. Papaya ook tu igebroken lek groentu. Maar toku no so furu lek akang. U kan gebruiken disi. Luku yeshe na vruchtu. Kijk, we hebben het geschild, hè? Tengi mi sa yeshe na inse. Abuba, siride en dan natuurlijk a vruchtu. Alasani e gebruiken. Groen papaya lek exemple. Fukango makriki af na toilet. Gidago abung, maar ook tu libisma e kisi probleem. Soms nanga de darum. Dan e gebruiken gidati. Sawe gudo no, fu a papaya pe puro asap, we poti mara pepre, nanga kunufroku, en dat wo moksi makandra. Moksi alasani bung, ook tu piking so tu na insi. Dat we do direct. Moksi alasani bung, ook tu piking so tu na insi. Dat we do direct. Ikan pot asmak na yutesi. Pikoin so ete. Kau luko efai tes bung. You kan gebruiken so pepre yuwani, ook tu piking so gi asmak. Wan piking so nomo. Ja so yeshi wan karaya na fayaw. Wan brai pang. En sans dong na ini, oli. We make this kon fire, boom fire. Echt heet maken. No we moksi a chutney masala. Chutney anawan sani saya nyang tumisi furu. Ching so ye puti. Dat is de making na chutney. Sweetie fresh groen papaya. Un ege papaya chutney. Het is even trekken en yummy.